namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Of course, I'm going this a response. Mapele the boss. Eka Papa Rhulani the new manager. So previously, I'm sure if you can a video, like suka man. La Papa Rhulani the new manager. Avarka runga Mapele the boss who's cash chavs. So if video, I'm gonna say one and link at top comment. Then from them, Mapele we are respond as you can see. Avekala that image as you can see kolano. Loko hete ku yivekela fika tsala leswi n'wina mi nga rhuma swipengo leswi na mi tiva, okay? So ku na vanhu lava nga wa rhuma vanhu lava, okay? Ku hi Mapele the boss, okay? Ni ta vuya hi n'wina ndzhaku. Leswi ni ya swi kumbela khwati na nsinya, swi tsimbiwa swi biwa heck, swi endlisiwa na video ya TikTok swi ri karhi swi kombela rivalelo, okay? Ku video leyi of course na yona leyi trendile ka TikTok le na mina yi kume ku ri ka TikTok of course. So va ta tlhela va tlherisa voko leyi va kombela ku rivaleriwa, okay? Swi ta ri eLimpopo, swi ta tekiwa. As you can see, Mapele the boss is back with this trick again. Yo threatena hi ku kidnap. So probably we never know. We never know if it might be real or not or whatever. But as you can see, no compensation go no fatal eLimpopo. Va kidnapiwa na the new manager. Va boss the wrong and no win. Kumati antsana tlhavi ya kambe Mapele the boss loko ni vuya laha henhla la mfuka a tsala this post la a fa tsala ku instead of danke ba Mapele for vukona bya n'wina ka game namuntlha mi te na rito hi leswo, okay? Mi nga teka mi endla nghoma mi duma. I think leswi a lave ku swi tsarisa swilo ni swi hlala i loko kombisela ku na swi toko Mapele khale ka swi tirhisa swa hi leswo to be honest before Papa Rhulani a ku ri khale ka ri tirhisa rito leriwa. So hi nga vula ku hi ra hina ka ti-influencers or artist hi yena a nga ri dumisa rito lera hi leswo hikuva a ku ri khale ka swi tirhisi. Yes, ni nga ri kha ri huma kun'wana mara hina a hi swi tiva ku Mapele ya a ri tirhisa swinene swa mhaka yo hi leswo. And then Papa Rhulani yi tlhela yi fika yi tirhisa the word leswi a nga ku kombiseni ka swona Mapele la munhu u chuza ku ni vitana Muzambhika wa gay wa ka Chauke a vula mina swi ni tisela bot majuli vibe nyana. So loko ni hlala makumu la ni to ka a vula mina. As you can see, so hi laha timhaka ti fika kona sweswi. So it's a mix. Leyin'wani post hala swona ku i thread, leyin'wani it's fun. So I think hi ta vona swa ku Mapele approach ya yena ku ta ku ri but approach ya straight ku ta ku ri yaliyo a responda hi ti-post or ti-video. It's better that way. Ni hambana swo tala. Loko ri mi nge subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe. Va xeweteni nyana ka Beyonce. Hola.